Ngasidi aigi vlog se nga thongba noina hawatore do siga nga la hawre bako chamba khotpa loina haldi kaika loina taiba loire do hujik ai nga se ngokhala ani mayam sida nga ngokhatle adaidi sidana se passport na thawga nga maringa ngawbagi se nga ngawba lore haidi sida kam ngawre bako sida khara ngawre adaidi senga maringa sungauba lore ai ado hinjang do asiga oina thongani ngasidi se aluga sise lota neba se aluga lota ga morok atekpa ga tomato siga oina tawraga ngasi thongdoini ado jenam di ai satpa tanna lendere duna paspuron ga hinga oina yoi ngasi do mayam ai dum nenghalake mayam se uji masal mayam se ngokhatle do siga chaksu thangale do se uji ngahak ngauminare uji masala hapani adai masala hapaga mu ngahak ngaumina doini do mayam da yenghalake mayam se uji masala hapaga ngahak ngauminare uji hinjang mahi hapani mayam hinjang mahi hape bako masala duga ngahak ngauminaraga do hinjang mahi juji phajana shaure hojik nga hapani ko dugaidi nga hapaga mu ngahak shawhandoine ba doi dum mayam da share tawjarake mayam na video she loibo dum yengminasi mayam chak loina hojik chak thire ko do se kangsoi khara sule do chak se hojik charaga chiche hoida chatoine bako kharang nganna chak si chathoe ba ko A few moments later. mayam se gai pan khara se pudoine bako se hangdong nupi hin tum lei yo si pan je akhoi si jina akhoi jumgi ne ba akhoi jumgi talini adaidi ne se lebu si shu pudoine ba akhoi lebu se jengu me kyam jawi jo sumuk purani kap ama pura sanggi yo si asi shishu pudoine bako chiche hoida sise kuchau se si pudoini mayam ngasina ai silchar da chalini akhoi chiche hoida do akhoi mama ga papa ga tauna chatle bako ado kano tawbagini hujikti durga puja yaura abanina parlour do mi do yam toina change dana ko duduna chiche do khitang busy oire bako oibaduna chiche na kauraine bako la o kharani tang hari thabak khara yaubira la oina mai parlour do hadi khut thadokpa sangre do yum do so angang ama leibanina puja baktang leibira la oina iwonda harakpadagi ai se hujik satline bako do mayam ayauraga oina khangala yangala age me A few moments later. mayam akhoi uji chiche hoida yaure bako do chiche hoida haidi mama ga papa ga do ai thilamaga hangidoinina ko aduna akhoi chak to nganna thongaga oina sare bako aduna chiche na siga chak hapura haibado akhoi hapandre bako akhoi nganna dum charaga thoklage charagi type ne ko aduna chiche na sida tan kai ka hobire sauce ka tawdana do hujik se ai charani duga ai di lehorani duga akhoi mama hoidi hangidoine ba mayam A few moments later. mayam sisina nungthangine bako ai laie na akhoi chena nga lobire do siga nga thongba leire siga chana baja leire do nungthangine bako se hujik charani mayam The next morning. mayam sinane ngarang nungthangi nga thongba khara lehawe bako dudo sauce ka tawraga akhoi chena ayukta breakfast se tan oina hawre bako ado hujik si tan je ai chagige breakfast tawgige mayam A few moments later. mayam sina barogi cha hinjang ne bako ado barogi cha hinjang se charaga ngasi nungdin gi se khoi jari bon na chatoine bako hayengi date 17 siga akhoi chiche hoidane puja ama leya bako ado puja do yawbagi damakta chatoini ado chak se chaba loraga mu horen thom dai da mu yenghala age mayam A few moments later. mayam akhoi hujik thokle bako jari bon chatpagi hujik chatoise chiche hoidane bako jari bon laishrong hunda chiche hoigi lai puja yawba chatoine bako ado mayam hujikti chalani ado lai puja gi vlog to next vlog to oina hapchalage ngasi ki oina bye bye mayam